ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya net foodish ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Yaka first Meghalaya Police Physical Efficiency Test lani kapet kibala pinlong ha first MLP Battalion Mauyong but ka 4th MLP Battalion Sopian nadu ka khapratorik hadu ka puitre unai wing ajar posau lahab ban pinsange na shwa na kadaw balalap yakat tu ka nigi jingduna lami ru ki jingkno bidan ka tu ka ningun ki officer ki badawa pisa ban lusha ka result chong ka pen hende ki bot penya ila kentat war yakani kumta labu tarik biang yakapet ka banlong nadu ka khalai tri unna pra ajar posau hadu ka santri ukala lingkon ajar posan Lyngba ka transparent recruitment process kumta ki bot penya changi Pulit klabatha ki tu ki Samla ki batrang ban rong kam Pulit bikin khmi binya hikiken don balabu ban kiar na ki khwar ham saya uba Francis Kharshi Yeng IPS chairman berim jaga recruitment board udan kumni ban ong kum u chairman jong recruitment board barim jongga police recruitment kan tikibun ki kena ki bawan kendo yang aban men panjirap pan you man yarap ya kan recruitment badan minta ningka kwa man ong ya baru ki kena jungi kan recruitment process menta bakala penmi sorka ka TRP transparent recruitment process kalong absolutely 100% transparent ban ong ban ya le ban su nang ni nang tu umla su kapajinjar pamenta kani tang kiba tristom kitu kinyo tika advice nunga ki kena berkhoi ki aspirants kini ki bawan mentai kani ka recruitment process kadai bakadon laipang kani ka way first you kadai ka PET kata ko physical ayu ka test te ka dan saka written test ka dan saka interview kaba kongsan ngan ong bar kadai ka physical test persyang kat bidang don kalat galenti menta persyang banyo 100% ka mark ka to running jopi lada pio 100% almost 60-70% chance ba pinru wat ong ba ngan sale bha ka tin ne ngan sale bha interview kam long ta hani ka ngan chu I advice bar khoi ba tristom ya persyang ba mentakan sedang biang ketua recruitment te tristom trebor ba pinla ban ayu ngang ong ipi apkat pidang practice umdai ban practice namta 100% practice 150 or 200%. Persyang ban poi kata 150 ne 200%. Hati hati tu sing ba pilik mare 100% pio su. Lada pio 100% nga ong ipi 60 to 70% chance ba pindrung la long. Sure. Tangitang mo ong.